Njengoba nithani ningayazi mini. Ngoba ngamanye amagama ke ngo awuthobi magiya. Ngoba usithe ikazi ubuya. Kodwa uhlala uyazi uba ngisemlindweni noba nanini ngabuya. Yabazalwane awuthobi mgangatho wenkolo ngoba usithe ikazi ubuya. Ngoba sobe siyawaphika lamazwi masiphatha. So manje sibambe le nto imali phaphani ngoba ngicela unifundele ke ngokupha ku25 ngoba ku24 verse 22 ithi masiphatha then masifundele ngo-chapter 25 intombi ezilishumi. Ngicela ozomfundela nje ningifundele bathande kanti ngaphelangxaki egameni likaJesu. Chapter 25. Yes. Sihloko sithi umzekelo wentombi ezilishumi. Umzekelo wentombi ezilishumi. Yes. Verse 1. Ngelo xesha ubukumkani bamazulu buyakufanekiswa nentombi ezilishumi. Ngiyayithanda le nto ngelo ubukumkani bamazulu buyokufanekiswa nentombi ezilishumi. Ubukumkani buyakufanekiswa bona ubukumkani. Ezazithathwa izibane zazo zaphuma zaya kumkhawulela umyeni. Bayayazi engqondweni buyabuya. Enowesini bane ukuze simkhawulele izibane mazibe khona. Kodwa ndingangena ngalo le ndawo. Bayayazi buyabuya. Bangapha abakhona bakuqala unyaka kodwa kuJuni ngobaphi? Bayazi yona ukuthi isenamandla. Kodwa amagiya okuqhubeka nenkolo ehlile kwenze njani? Siyafuna ngokuqala unyaka wokuthandaza konakale kwathini? Siyafuna ngokuqala unyaka yebazalwane wawuzile ukudla wena kumangala abantu kwenze njani ngoku? Liphepeka ngoku zazi ke kodwa zayazi ubuyabuya maziphathe izibane. Kodwa bathandekayo masiphathe ntoni? Izibane. Seziziphethe kwenze njani? Ezinhlanu ke kuzo zaye zizingqondo. Yonke into esukuba abantu abatsha ngizoncokola nani zizoshumela zophela ndibone ngaphela ngona. Ngizoncokola njani namhlanje? Yonke into iba nayo umuntu oyifanisayo. Ezi5 ziziphethe izibane. Nezi5 zenze njani? Ziziphethe izibane. Bonke abantu bathi silindele ntoni? Umyeni. Kodwa into ebuhlungu ukuthi abanye bayazi ukulindwa kanjani. Abanye bayazi nasi ziphethe izibane abamazi ulindwa kanjani. Because ithi abahlanu bayazi ukuthi okay asimaza ngabuya nini once abantu izibane sezilayitile ziyayidinga ioli. Mayihlala ikhona ngumphako. Then lithi konke iBhayibheli bathi uzofika namhlanje masimaba ngasemapha ngaseshelteni. Uthe uyeza bakhaza bathi. So yonke into nangoku abantu abatsha yonke into ekhoyo engumuntu omtsho kanye singabantu abatsha bandifaka kanjani singabantu abatsha sonke sisindisiwe and sonke siyamazi uYesu sonke sithi siyavutha sonke kodwa xa ujonga i-full steps alento ayithethayo oho asehlukanisi siziphethe izibane zobuyabuya kodwa yi-16 June bakhona abazothi bekholwa kodwa ufumanise ukuthi abasaseni manzodwa kodwa bavuke eSunday bahlabelele sakudumisa ngoba noba beziphethe isibane abachilekelwanga ngoba ubuya nini. Amen. Amen. Hallelujah. Usindisiwe ngapha uyathuka ngapha. Usindisiwe ngapha uyagweqa ngapha. Usindisiwe ngapha uthandezwa kanjani? Ningathetha abantu abazalwane. Usindisiwe ngapha kurabashita kodwa ngapha khona umnyango sasolekayo. Noma singakhangela emolo nesisikhangela ubani usindisiwe ngabuza ubani usindisiwe ubani. Bangapha abantu abayaziyo lento uyiyo. Bangapha abantu ungayikhange uyitsho but bathi ngendlela esibona ngayo akafani nathi.
siyakuva uyayithetha yona ayodimbi leyo kodwa bangapha abayifakazelayo ngoba lento yathi inenamandla ngokuthi ifakazelwe ngabantu abakude bayinqwenela ukuthi uba singake sifane naye siyabaza abasindiswe banje kodwa yena asilwani bathandekayo ukuze sirecognize ngabantu okanye sibe ngabantu abaphezulwana kodwa silwela ukuthi ekhaya masifa ka ethe wabonakala asilwani bazalwane ukuze abantu baqhwabe izandla kodwa silwela uba nendawo ekhaya asilwela ukuze sizukiswe ngabantu kodwa silwela ukuze sibe negama kuye babalulekile abantu abathi sebekholwa kodwa balakhe igama kuye uyazokwenza ingxaki apho babeka abazalwane izandla wabathuma hambani wabathuma hambeni hambani ngenani esihlokweni nenoshumayela sebathandazele bangena esihlokweni babeka isandla amadimoni aphuma zabuye zami zisithi thixo nathi sinamankani nendimo ziyasimamela uyeza akavuyisa uba bekuba idimoni kunonono mamelani thokozelani nje nini umuntu amagameni ngoba idimoni noma zingaphuma uba amagama alotho wami ngabazalwane into ebalulekile ukuthi igama eli zakhela ngamanye amagama sokhona zakhela ubuhlobo naye ngoba xa ingekho mnyama ukhona ozoyenza ibe mhlophe noma ingamhlophe ukhona ozoyenza ibe mnyama because kuthethwa ngentombi ezinhlanu ezazilindele umyeni ngikhomathandekayo noma zimlindele kodwa izibane eziziphetheyo azinayo ioli ngokufanayo zilayitile zonke kodwa abanye banawo umphako that's why sele sikholwa inkolo yethu isiwivuka kulahle kumphako malunga usisi nawe qhubeka ntombi ezinhlanu kuzo zaye zizingqondi ya zizingqondi ezinhlanu ziziziyatha ezo ziziziyatha zaphatha izibani zazo zaza zaphatha ioli ya nazo kodwa ezizingqondi zaphatha ioli ezityeni zazo ya kwanezibane zazo ke kaloku akubona ukuba ulibele umyeni zozela zonke zalala yini ukozela sewusebukhoneni ngoba ukozela kunidimoni sewusebukhoneni ngoba kwincwadi ezenzo ikhona indoda yafundisa kakhulu bese egumbini eliphezulu yafundisa isikhathi eside lithi iBhayibhile yozelenye yathi lala kanti iweight yayo seyisefestileni lithi iBhayibhile waphuma ngefestile kwigumbi eliphezulu owezantsi mesiwe ezantsi awuva inhlungu yokuthi uwe ebukhoneni ngoba because of death ukuthi uphunyuke ebukhoneni ngoba liyakwazi ulala ikholwa antena umjongo mina ubukho benyama lilala ikholwa selisebukhoneni uvuka ukuthi lo muntu akasakuva ukubanjwa uThixo bazalwane uvuka ukuthi noma sekhona okwesibini akasenasi isazela sokumoyika uThixo yonke into esuke beyenza akaquestiona umoya ngcwele ngoba umoya ngcwele ngoyena okufundisayo sowedwa abantu bengekho akuhlalisa umoya ngcwele abantu bengekho akuhlalisa umoya ngcwele bazalwane akukhuthaza abantu bengekho amen so ukwazela ebukhoneni lilizozela zala oyini bathandekayo singathi simlindile umuntu omkhulu akasivese etheni haleluya wenza uzikoyo ngokamakholwa akuncaba nokuhlambulula andiyani wamhlambuli ukulacala sedihefina abona abantu abasha babale wona inhlambuluko bazalwane andinibanjelwanga kasi thena ngensika zalento ukuthi kumiwa kanjani bazalwane kuhlalwa kanjani kulento
Because vesikhombisa nesilinye besithi umoyingcwele libhaqile so confess ukuhlambulula nguwe uwedwa uyozihlazisa ungabonwanga. Abathanda sihlambile ndi understand awubonwanga ibe nguwe zigwebayo uthi ndizozihlazisa ndingabonwanga. Ngoba amakhono ezitsuka nepride ukuthi xa sele uzihlambulula uyazithoba okanye uyazihlambalaza kanti uyancedakala. Amen. Awu amen. Senjobe ngicimba iphako lacala seDeft. Makhona sihlambulule esichithini ngoku. Wathi ungafika isichithi sineza ingxaki. Yabona isichithi naso isichithi naso. Uthi usathi ba uba uyambona lento akwazi ukumxolisa isichithi hey nami nezabili ngakho. Hayi namba ke umama ethandaza eva lendlini. Thanda abantwana bamama. Thixo unozibani sose ndimxolele Thixo ndixolele. Yaphuma yami udlala ichawe. Yathi mina ngizoba ngumama benimvethandaza. Thixo sose ndimxolele unozibani mntane. Ngizomthatha ngani? Namhla sizoveza nje izinto ukuthi kumizi intoni ezibangela umuntu eme. Ah. Hallelujah. So nini kwiBhayibhile zozele ezinye zathini? Sala. Bangaba abantu bathi uThobi kutheni ngathi uba serious wena. Yethomi hayi kungathi ungakufaka amagyapesi no Thomi ingathi wena nje. Ewe nomdisindisiwe kodwa hayi not ohlobo lakho wena nokuyibaxa wena. Jesus. Ayifuneka le nto uthi ezinye zoze ngomozelo lo zikhona ilanguage ovela uyiveleni into ethi ukuthi ayikwakhi but isusa lunguwe. Kaloku bathathile bona kunaba nawe kaloku kube khona indawo osoleka kubo bazalwa ingcwele le nto. Amen. Nanonza phina ndibize nonsenathumba abantwana. Ingcwele le nto. Yeah. Endinekamva le nto. Hayo gogo yuba ke ndazihlazisa kugogo kunento elula ke ngothandizolo manje yazi abantu seyiqabelekile na xa yozihlambulula umuntu omtsha once umoyingcwele wakho wavela wafikela ngala message bezihlambo ayikhuze umoyingcwele ayikhuza ngoba athi nanso kuyixelile soze ndiphinde ndiyixelile bazalwane. Zizinto bathandekayo ezisenza sihlale kuYesu. Kuyahlaleka futhi inhle lento akukhathwana ngoba babekhona nebazalwane nababeyilinganise eBhayibheli. That's why ndikota intombi ezilishumi ukuthi babekhona nababengathi baserious ngoba kwakusavuthi izibani. Ngoba kwakusavuthi izibani so iqale ngoku lento fake kwenkolo. Yesu hey icon sitho so uyeza masi wathi bafika ingxaki no imani bake ndibeke eceleni lezindiso khona efeke ndiso babekhona babeyilinganisa kanjani and ngoku eyathukwa ngoku into yoba uthi usindisiwe ngoba nabangakholwayo bathi benze njani basindisiwe. That's why ingoma yamapostile inantsika i-faith mission ithi kuyawusuka uvela umohluko sawusuka sibone umohluko phakathi kosindisiweyo kokholwayo nongakholwayo ngoba into bazalwane esimangalayo ukuthi mawube khona umohluko xa sawukholwa. Yala yalinganiswa mozinda iqala ngoku nathi simlindele uYesu uThomi uthetha nge16 uzovela ube sober nje senthi unemali
Ngicela ungabantu amen. Ale ngicela izinto zami. Nakho manje ngizongitshela olhlobo nje. Sejona usehlula kuzila ukudla uholile. Sejonyana usehlula nje kuzila ukudla uholile. Ubeke ukuthi hayi bonke abantu abatsha bazile ukudla namhlanje. I-excuse yakho uzophuma late emsebenzini ngoba uyaqoba uholile. Hayi bathanda kayo. Hey, Jesus. Hey, hallelujah. Say weakness yakho leyo manje awukwazi uzila ukudla uholile. Ukufuna abantu omsebenzi kanti bathandekayo anti ubuyiswa kanti inikeza umsebenzi unikezile ngoku i-excuse leyo. Hayi saluthumba kalo ndiyancokola nje namhlanje le. Tata kayiqondi le nto namhlanje kanti namhlanje zikhalile nje. Awunosibona abantu abakwazi bathanda ipizza. Ndona ayangilaya into abantu bokuthatha. Kanti indaba ziyasitiyeza yabona lanto dibonese ubhekele. Senje usawizwa i-ice cream wena ungena emall uzile ukudla. Abantu abatsha. Asinabuthume emall ngoba hey yabakhona ingxaki odlula ka-ice cream wena ungahawa wena. Hallelujah. So lithi ke kwiBhayibheli babekhona naseBhayibhelini intombi ezilishumi ezazimlindele umyeni kanti asiphethanga nto ipheleleyo. Ayi bangishumayela ngicima ndiyashumayela kodwa lemzithi ke ngoba ezinye kwenze njani. Verse 6. Yeah. Phakathi kobusuku ke kwabakhumemezo oluthi Yeah. nanko umyeni esiza. Bathandeka phakathi kobusuku kwaba khona njani umemezo oluthini Nanko umyeni esiza. ufika ke ngokumndelele. Senzo xa inobuya inkosi namhlanje awunoyibaleka. Hayi ndibuza nombuzo bathanda kanje umbuzo nje osindisiweyo lo ndibuzayo. Xa inokho inkosi ivele namhlanje awunothani kakho ready ima inkosi bokuqale wabuza qha yenze appointment xa uzayo. Ngoba kunezindawo funeka zilungisa yakhe yamxa kuDivas noLazarus. Ngoba uDivas wayelindele uLazarus uyawuhlupheka nasezulwini. Kanti inkosi itshintsha amatafula. Ngoba xa selifike ezulwini lo ebengengathi udla ukudla yebazalwane imsijongo uLazarus ebengadli nokudla okuphekela izinja kodwa ebesidla imbuke which means udla okushiyelwe izinto okungathathwa nazizinja. Ngeke noyiphansi ngayo. Kanti iBhayibheli ngoba uDivas wayelindele kunasezulwini uyofika abeyikhaphetha nyathela. Kanti inkosi yahlela ngaye. Into endiyithanda ngoLazarus iBhayibheli wayengumhlobo kaYesu. Noma wayengenazo izinto but ubuhlobo bakhe noYesu babukhona. Asilweni bazalwane uba sibe nezinto eziphathekayo. Zona zinhle zimnandi kodwa ubuhlobo bethu mabekhona nayo. That's why singavuseleli kakhulu ngezinto ozoba nazo. Ngoba lithi lona izwi ngafunani ukukala ukumkani. Ayibazalwane nokulunga kwakhe ezinye nezinye siyabonga sifuna njani into esesinayo. Toya tisakufuneni yena. So zonke izinto ezikwenza afumana yena. Kuyanyanzeleka into esiyifunayo sibe nayo. Ndilelana lini bayibe uba nithena hlala amazwama ahlala kuni yonke into esuku uba nina niyifuna niyithanda ngakunenzela. So into ebaluleke ukuhlala kulizwi lakhe. Izwi lakhe linguba linguye uYesu. Ngoba xa sesihlele kuye sihlele amazwi sihlele kuye uYesu. Sabe senhlona mntwana wakho basishumela sithi
wina imoto nisana amakhadi namhlanje kovele kungena imireli imani emveni koko ayidala ukunkontrol dala manje yazi wena kala bathandeka ezi zinto sezikhona sobe siyamntonda sithi yamkela nakho umtshato ikhona into engcono ngenxa yomtshato kunabantu omama bakhona basangcinela kamanje abakhehleka zakhona kunabantu abasemtshatweni abathi uba ndangiyiqondile hayi andithi komama apha kodwa kunemitshato ufumanise ukuthi oko batshatayo baguguzana kunqanda kwazona omakhelwane ukuthi hey like lishube kulamzi ibe yi-wrestling phakathi kwabantu abatshatileyo wena usafrustrate ukuthi uyawuhlala kakuhle embosini xa utshatile kanti ufumana usikhotheni womuntu ozokucima le nto yiyo ngoba ikhona into engcono ngaphandle komtshato sinabantu bazalwane kungcono uba kweli xesha likhoyo sengathi ungafundi uzimele nongena kuwami ungafiki ukhaphazeka umntana ntombazana indoda ihlikihle seyiza kuwe ingathi ndiphupha unxiba ilokhu emhlophe iqondi noma ithethe kuwe so sukulangazeka nokukholwa ngenxa yezinto eziphathekayo asemthini umntana zakho ufuna yena ube kumzekela ukuthi ndiyaba yimfundimane ndinoyesu ndawuhamba ngemoto zam ndinoyesu ngoba into yam kahle kahle ayixhomekekanga ekuthaneni ndibe nezinto ukuthi ndawukholwa kakuhle ngomtshato ndawukholwa kakuhle intombi endiyibone ebandleni kodwa ndawufuna yena wathi ndazakhela ubuhlobo naye yonke into esentliziyweni kuba uyayenza uthini ndishubela namhlanje ndifakazele ndithi ndizalwa kwifemeli engazange yazana nenkomo kodwa izinkosi ezenzile ngenxa yokukholwa nale mhlawumbe ndizamangala kahle into yethu bathandekayo isekuhlaleni kuye into yethu bangcwele isekufuneni yena noba abantu bangahlekisa ngayo kodwa namandla lento sikuyo amanda yena yathi kanene lini kamo beBhayibhile ingxaki noba ngaba ndifundise kanje nithe kwi-theme sikwi-injury time then kwi-injury time ke kuthetha nabalimele andithi nina nilimele kodwa emidlalweni banikeza laa nto yokuthi isengakhona into engenzeka nakeli xesha lalincinci i-injury time igada abantu bokuthi ikhona into engaphuma noba umdlalo sowuphelile kodwa kukhona into engaphuma masibanikeze itshansi and iyavama ukuthi xa sekudlala kwe-injury time masithi kudlala ifinal xa kudlala ifinal ubugoli ulimele bayahamba bamkenge bathi sezigqibezela umdlalo ngoba ikhona into esingayazi engaphuma kuwo ngoba lo mdlalo lo xa unophela sesime ngawo soya kwi-penalties siya-understand ukuthi ulimele kodwa siyayazi azikhani i-penalties khoshaka bathuka abantu kabebheka kwebazalwane kwi-injury time uyabancenga ngoba uyayazi ukuthi ngoku ayisola xesha lolwa nabo kodwa lixesha libekezelane sekufutshane phambili usibona isitreke noba silimele siyikhabasiwe kodwa umbone kuxhabizane athi bekezela seliphelile ixesha siyakwazi ukuthi khona into ongayenza iwesi bazalwane uba itini iyawina
bayagada ukuthi noba sesenigcine isikolo singamsehla ngoba nami ebhodini sephelile sasisibamba dalisise kunjalo. Phela injalo time unikeza i-second chance awuthi uyagive up. Ula makosha khathala bakosha sekuthi yayekeka lento abantu bayakwazi ukuthi bazalwane ngoba siphila kwilizwe lempangela ukala unyaka okufaka isifa ukashwa kodwa sodibekezela khona into engenzeka khona engenzeka. Yesu abake ngokuveza ukuthi kase siqhubeka naye lento wafika umyeni bekhona abalele wamenyezela endiyamthanda kezayo umemezela nabantu bengamlindanga. Nangu uYesu uyazafika abaphakathi belele. Leli iBhayibheli kwangena abahlanu uYesu wavala bangena emsithweni nani sivuke zamxasele phakathi ukuthi Yesu nathi besikulindele uthi no beningekho benilindele ngabantu abanaziba benilindele endibaziyo ngabanekeleleyo into endiyilwelayo ukuthi ndinincekelele de ndabuya. Hayi bazalwane kunemessage eyishinyele ekhaya ndizalwa bazalwane ekhaya umakhulu wami ekhonza eZiyoni but ivesi owayithanda uMandaba yayisinithembeka kude kube sekufeni ndakunika isithaba sobomi into esiyifuna abantu abatsha kukuthembeka noma izinto zingenzeki basigcina intembeko noma abantu bayasincitha basigcina intembeko noma abantu bathina amandla sigcina intembeko khona ngabuya khona ngabuya khona ngabuya simlinda sekuthi umlinde njani kungekho ndivelayo kodwa bomama bami namhlanje ndiyanithanda manje uthandaza njani kodwa abantwana bakho banje usemlindweni wokuthi Thixo andizalanga mntana unje khona into engenzeka ndizala umshumayelo wezizwe ndizala hayi bazalwane ndizala uthemba amandla wezizwe ndizala uvusumzi wezizwe andizalanga ncila ngoba abantu bangancitha namhlanje bakekhana endimnikeze lona isezobuya ula makosha khathala bakoshayo sisemlindweni. Thani iBhayibheli ubheka phambili babuza ukuthi umkhonza njani ngoba abantwana bakhe ayihloniphi lento ebathandelayo sinyamezela nabo abantu bengayiboni namandla kanti siyawazi amandla kuyo sinyamezela noma siyancithwa basiyawazi amandla lento. Ayekwa lento ayekwa ayekwa lento ayekwa bathandekayo sengathi lento kuthiwa nawe sababona babekholwa njengawe behlulakala nawe uyabuya ukuthi no ubone bona ndiphila kwixesha loba sesiphelweni injani time akunikezelwe kodwa siyaqhubeka ndiyavuma abo babone behlulakala emdlalweni but mina ndinikeza ichance yaba ndibekezele khona zayo. Sifika kuJuni okoplani ukuthi umzwa wasekhande utshintsha kodwa mina namhlanje konto yenzeka bekezela sikwinja nje bayeka abahlekayo kodwa khona into yenzekayo izulu liyahlela athi umhlabe bayeka bahleke bayeka bakhulume bayeka bathabu kodwa izulu linende batethe ukuze liphakame. Ndicela ukhululane egameni likaJesu yethu ibekezela sengenamandla kodwa simathembe. Bazalwane ayiqali ngathi lento ayiqali ngathi leli iBhayibheli uEli wakho nonyana base engumbingeleli kodwa unyana bakhe leli babedlwengula amahamende kodwa simbona uEli ebekezelela eneBhayibhelini ukhankanyiwe noma namhlanje bangantoni kodwa kusasa inkosi iyazi ngabo bekezela.
7. ya Phumani niye kumkhawulela. phumani niye kumkhawulela yo yabonakala yenzela nabantu bebekade daduzumba beyincitha le kodwa xa selifikile inkosi babuka ukuthi nakho kulunga kwayo sihambile nayo usigcine kwathi kwaba lapha asimangala ufakaza ngaye sele sibhutshelwe asimangala ufakaza ngaye sele singenabazali asimangala ufakaza ngaye ngoba asikho sehlazweni sike sothola yena sathola into enamandla sike sothola yena sathola into emanathi uyakangana xa sekufika yena kuthiwa kwathi phumani niyomemezelo yes nabo bengayiqondi bathi ufile bathandekayo uhambe nenkosi uyesu baza abantu bathi sasingayiqondi le nto yakho eyi sengathi ngashumela namhlanje ndishumise ngodwa basalona ukuthi noma ngabe wasindiswa wawa wamitha emntanami kusaphakanywa kuyaqhutyekwa yebazalwane noba ungasiphatha kuthiwe lona wayekholwa naye siyamazi wayefutha njenganawe kodwa nazi iziqhamo zale nto uyaqhutyekwa vuthulula ubheke phambili sikwinjalithayo umhlabelo wecilo mama ngabikho sala mhlaba ngcwele beyobizwa funa ntombi senza njani Zavuka zonke ezo ntombi. zavuka zonke Zalungisa izibane zazo. into ebuhlungu ngoku bathi bevuka belungisa izibane kanti balibali baze izibane zabo khabalungiselele bangaba abantu abathi hayi thina noma sikholwa nje kodwa inkosi iyaprovide pin mina ngikho serious ngenkolo ndenza yonke into endiyifunayo kodwa ndiyaphumelela wena u-100% ebungcweleni inkosi ivala iminyango senje uzoyekisa inkolo yiloo nto kakakwini bayahlabelela bamnanyuka i-cross night baqale emnxibeni babuye basubise ngayo and bayazifumana igigi senje uzothi uwe kuloo nto into yethu bazalwane into yokwenza lobuhlobo basekhaya songena ngokuthi senzini uthi uJohane kanti ngithanda kwincwadi emizekelweni ye-Revelations uthi ndandikumoya ndisesiqithini sePatmos amehlo ekhithiwe ithi ke ngokwibhayibhile ngalimveza phayana izinto azibona izithilela uJohane asibhala usibhale ngenamehlo awunyama but uthi xa athi ndabona umangalo ubona ngawapha amehlo kanti amehlo enyama akhutshiwe inkosi kukhona inqanaba emfaka kulo zikhona izinto inkosi uyekela ubethakale kanti ikwazisa yena ikwazisa yena funa kamntana msithandazi Zathi ke eziziziyatha kwezi zingqondi. Sipheni kwioli yenu leyo. imake ngoku yabona ke inhlungu ke lo bathi aba bebecinga abazingqondi azibona ngoba icondition yabo ngoba noba ngabe ingafaniswa manje inkolo amanzi neparafina akhona umohluko noba ingafaniswa kodwa xa sesifika phambi kwakhe izohluzana baqala ngokuba ibuyela ukuthi sipheni noma ibingaqondakali ngoku kodwa ekugqibeleni izoqondakala sipheni wena mandithe lena kunabantu abashumayezayo ungabazi ngokuhamba ungabazi bengathethi kodwa ekugqibeleni uyashumayela uyahamba ndiyithetha le ndiyithethayo ubalo suke wayala uTimothy olusukuma ube ngumzekelo wabakholwayo
which bebekhona abakholwayo but umzekelo kutheni then uthi sukuma ube ngumzekelo wabakholwayo aqhubeka athi ngentetha ngehamba ya sipheni kwi-oli yenu leyo ngokuba izibani zethu zicima. nazo yini usezicima izibane xa kufika umnikazi womlilo yini zicima umyeni sefikile sipheni ukunikeza chance nje nginika nje umele bandlenge ngondithi uba ngabe kungake kuthathwe i-data projector i-connect ukuthathwe ngizoselisa ngale ndaba la ibe ngaka i-TV ezofakwa leya esuka World Cup lekubona manje laba bebe France ayikumuntu ngekho nosipoint ya ibekwa apha abantu babukele mahhala then kube khona umtshini ovika emamamle kube ngapha ngizumselela then bahlale abangapha babukele then uconnect enhliziyweni ivele into ecingwa inhliziyo TV bakhona abantu ebanele inhliziyo Dimpile ifake iconnect ukuthiwa mayibukelwe ngabanye futhi ungaxelwa ingabhalwa gama ngabani kuthiwa inhliziyo number 1 ivele then banikeza i-diary bonke abantu kuthiwa makukhethwe ngeyiphi inhliziyo ezalibona izulu umuntu ungakhetha inhliziyo yakhe masingatshona ngezulu umuntu ungakhetha inhliziyo yakhe avele inhliziyo number 1 bakhini uyathandaza ngapha kumona ngapha uyathandaza ngapha uyeba ngapha uyathandaza ngapha kuzoba wenza ukuthile ngapha ibuka phe TV then zonke inhliziyo zikole into zivela lezomhleka ngale nto ngayo sathi thini then ke ivali TV ukuthi umakhetha inhliziyo yakhe bonke abantu makhanga lathi mina inhliziyo number 1 ngowami then avela amagama ekugqibeleni yona kana yilento yehleleke ngokintombi ezilishumi dadethu nobe zithi zimlindele umyeni bezingamazi ufika nini bezihambe zidlala zilala kazithanda zibackslide kazithanda sayibamba ngoDisemba afika uDisemba athi uDisemba inyanga eyi-1 sayibamba ngoJanuwari iyabhala inkosi lento yethu bazalene inasizile ukholwa phatha ya uyesu ke ufuna kulanda ke ukugqibeleni ayi la vese ukugqibeleni Verse 13. ya Phaphani ngoko uyabona iyaphindwa ngo ibikhona which means ikhona into enivusayo ibandla kule ndawo because u24 uphinde wathi enza njani phaphani sesilungiswe esi nangapha iphinde ivala ngala ndawo inye yoba masenze njani I think ngikulisho manje yeah ivalile sorry ivalile ku24 ukuthi phaphani nangapha ku25 ivala ngale vesini baphaphani so ithi lento ke ngoku i-wake up call lesingabantu abatsha yoba inkosi wayiphinda lamazwi dime kanjani and noma imvula nophaphani imvulile umnyango wenceba because ayikasondeli haleluya phaphani ngoko sinezinto esizifumana enkosini bathandekayo ngoba inkosi ithe makele ayekho lento bathandekayo inamani iyahamba nomuntu
Uyayibeka le nto bazalwane. Mama siye nendawo ke injani time. Ukuthi siyithatha phi le nto? Intshumayelo chapter 9 verse 10. Selidinwe bathi na yena azosibusela yini lo muntu azosozekisa ebusuku. Intshumayelo chapter 9 yes. As Bible goes out amave engquthi. Chapter 10 verse 12. Sazifumene Intshumayelo chapter 9. chapter 9 verse 10. Ngathi Intshumayelo chapter 9 verse 10. Yeah. Yonke into esifumanayo isandla sakho Yeah. ukuba yenze ngamandla akho Yo. ngokuba Yeah. akukho kwenza nakucinga nakwazi nakulumka kwelabafileyo Injani time. apho uyakhona wena. Injani time. Urefla ngayikhalisa nini impela. Yonke into osuke ubuyenza isandla sakho ukuthi siyenze yenze ngamandla. Kundikhona ngicela ungifundele nje kuyaxa. Ayifumana. Ngicela ungifundele ngeEnglish. Okay, ngizayikhangela kwesi siXhosa. Andinethusi bazalwane, esisihloko sibuhlungu. Ngoba sikugweba ukuthi unikeze chance. Bathandekayo. Kuba ufunda kamandi. Abakuni. Ne abazalwane fundani ngifunda mntana wami. Verse 10. Intshumayelo chapter 9 verse 10. Yeah. Konke Yeah. esikufumanayo Yeah. ukuba sikwenze isandla sakho. Ayilahlekanga le nto ndaluzulu. Yonke into efunyanwa sisandla sakho umuntu omtsha. Yonke konke esifumana isandla sakho sikwenza. Ngivuyiswa lamntwana ntombazana udlala ikeyboard. Qiniseka mntana wami futhi uyenzisisise. Ngoba unikeze chance yayo. If uyahlabelela yenza sure. Ngoba usanikeze chance yayo. If uyashumayela yenza sure. Ngoba ichance usayinikeza. Yonke into esukume isandla sakho siyenza yenzisisise. Ngoba kwenze njani ifunde mntwana wami. Yeah. Verse 10. Yeah. Konke esikufumanayo ukuba sikwenze isandla sakho. Ewe. Kwenze ngamandla akho onke. Ngamanye amagama awuyenzi le nto wenza uphela sonwabe enkolweni manje. Andikholwa nje ngenxa bakose ukuthi ecaweni ndiyephi mase ndisanda upresent. Ithi yenze ngamandla konke. So lento that's why iBhayibheli ivesi ukuthi lento awuyenzeli bani bazalwane. Saka ngashumayela namhlanje ukuthi yazi umuntu avela kuyisa ukuthi andibulisanga uba ndiyayeka la ncawo. Leli iBhayibheli yonke into osuke uyenza ngamandla akho.